Hai si Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Ya ka Iran, ka Amerika, ka Kamsyam Jenjar, ban le da kabor. Balai kat ka Amerika, ka Kamsyam Jenjar, tangnya ke Iran. Haba kat kabor jo ka Amerika. Henry ka Amerika kala target buntayo ya ke Iran. Sngap tok mo. Ladade ya ki wei kiri, ki bak ham trot bor. Kata ka Amerika kala nyon jubor. Henry ladakari Amerika. Kan nyon jubor ya ka Iran kan penluat syua ya kari Israel. Bat ya ki wei de kiri, ki badon ha Middle East, ki badai ki perlok baya janbha bat kari Amerika. Namar kita kim padlong hakmat jong kari Amerika. Sakawiru kari Iran, kadai kawei, ka nuclear power country. Watang hakini kisni kari Iran kelapan pai ubom klanbor jong syapang kari Israel. Namar ka jingwit ye ka jingwan bu tirtma jong ka Amerika haki bordar. Badla iru kumba ka Amerika kan sarung syepo jong kari Iran. Hakate kapor haban pendem ka Amerika ya kari Iran. Namar ka jingting lada syabom kari Israel. Ngin siya kadu haki wey pat ki update. Stay tuned guys.